chibai ule voin hi November ni som paruk sang ni le som ni pakhat thole ni nia thlir tu te inrin ni le Sunday kan chol thina wangin thotan nia chanchin tharpo thole ni achau kan pon thina wangin chanchin thar kan puang khat dewa in mi hriat thiamna kan nge ne rengun le rampuma sipai somriat pasari ti hluman ni renguna PDF 10 urban guerrilla operation nasale zualin an kalpui zela rampuma ni khat chung lakin military council sipai somriat pasari velan thi thu khetten media in hati hian tar langani tazeya sipai parukan thi second region taze khochim lam swe town dan petrol pambula November ni sompanga chondan hi vel khan mi pui vai vak te lo check mek military council sipai ta chu boma bayan nia sipai parukan thi thu tol chung mi pui veng to polin an soyani wedlet town sipai duty sipai te kan ni second region swebo district wedlet township yuatachi sanpia khonung lam yin mato khuwa le chia tanma inkar leibula sipai te le khotlang lam gorilla pol te chu November ni sompali zan dar som le mini somthum panga vel khanin inka pa sipai motor pakhat ka phuni in atlan liama achunga chuang zinga thi le hliam omza te ro hriat thei alani lo thu tual chung ve hem tu polin an soi ani chai tho township pa sipai parukan thi mon state chai tho township kan ni khobula November ni sompali khan sipai te le KNL le brigade khanete inka pin military council sipai lama bi parukan thi thu hriatani Minkin township pa sipai som an thile bok Minkin township chawkhe tat khu atanga tin tho kholampan military council operation nei tuma lo chuak ta chu November ni som panga jing lam darli vel khan tual chung ve hem to polten silai lian le te alo ka pin fir fiak sipai somriat vel jinga sipai som vel an thi thu an soi ani yeja cho PDF tang rual pol ni in sipai motoran bom yeja cho township pakhanchi marlam siam petrol pump le tet kho inkara sipai motor pakhat chu November ni sompali zandar somvel khan yeja cho PDF pol panin an bom pathum mangan bai thu hriatani ayaro naunchi ain police station luna ARA in bom ti puakin sipai pasarian thi November ni sompanga chun lam khan ayaro marlam ain hlia khuale naunchi ain kho marlama mi pui chen in dapa suwa samsak tu fir fiak sipai holam naunchi ain police station an lu chu ayaro townshipa ayaro revolution army polin bominan lo baya sipai pasarian thi thu tual chung ve hem to pol tenan soyani mu ko khachunga in kana sipai pangan thi Mandalay region mu ko khua November ni sompanga khan voi ni in kana chuka chu in kana chuan military council sipai atembera panga velan thi thu MPF laminan puang zara paramia me PDF pol chuan November ni sompanga khan sipai te in kulna high school number 1 bulle muko police station bula bom ti puakin an kap zuya chu ba ka chun lama sipai teram nuai lam kaltenen in tokin anin kap le boka mase paramia me PDF pol lama tu ma hliam le thi anom lo ti hriat ania DVB na tarlam danin he in kana hian military council sipai sompanga an thi tina zia kani KIA 10 sipai kem an la chun zom zel Kachin state Phakan township namjian khobula November ni sompanga tlai lam darli lemni somli vel khan KIA brigade kuwa special force 10 military council sipai kem ga khran chu chu sakin anthun huayan da ti hriatani chumi ma po in KIA 10 military council sipai kem pani an lo lak sak to bokani November ni som pathum khan rampuma military council zale pasari an thia November ni sompali khan somnga pariat an thi boka nimin November ni sompanga thi somriat pasari nen chuan ni thum chungin military council sipai zani somli panga an thi ani KNU brigade 5 area chunga ni chung in kana military council lam battalion commander le sub battalion commander telin somthum panhin thia mi somnga parukan hliam Karen National Union KNU Brigade 5 chunga firfiak sipai le BGF tang koptele Karen National Liberation Army KNL le te inkara November ni som pakhal le ni som pahnia inkana military council lam battalion commander le sub battalion commander telin somthum panhin thia mi somnga parukan hliam thu KNU Muto New Sa Tarlan ani November ni som pakhat khan firfiak sipai saka kha nuaya LIB Zali parukte chu Phapun district Duelo township matho kholom tangtongnong area lutin KNL le tenen ni khachungin tumnga anin kapa military council lam sompali thi in somni pakhatan hliama
November ni som pani po khan in kap le in battalion commander pakhat le sub battalion commander pakhat telin mi som palian thilea mi som thum pali in hliaman tur thu KNU Muto New sa anjia kani bo chota area po November ni som pani chonadar khatatanga dar khalle mi som thum panga chungin in ka ton na thlenga military council lam pali thi in hliam tur mi pakhat oma Buto township khopo area re sonphur military council sipai te chu KNL le tenan lauka pa sakor paruk thi in sakor pani in hliaman tur thu ria tani November thatir lamatang khan firfiak sipai tele an hnuaya kren ram riveng tu BGF tang kopte chu KNU brigade 5 Phapun district chunga ramlak tuma force thanem takda belan tuma wangin KNL tenen intongin nitin in kana thlen thu KNU Muto New sa tarlan ani bok Mangto township chunga sipai te in kana a military council sipai ni thum chungin som chuan thi thu ARSA polinan soi Arakan state Mangto township chunga firfiak military council sipai tele Arakan Rohingya Salvation Army ARSA polt in kara in kana November ni sari ni kuale ni som pakhata chuaka military council sipai som chuan thi thu le ARSA pola mi pakhat thi in pakhatin hliama tur thu ria tani November ni sari khan lengti khobula ARSA pol then khattele military council sipai patrolling nei ten in kapa sipai palian thia ARSA lama mi pakhata thi ve bok ni in ARSA pol in thu chuan siama November ni ko jing lamdar soma tanga dar som pakhat in kara tamanta le yena ungata kho in kara ARSA kem chu sipai tenan baya ARSA lamin lo chang le tin an kem chun hum thaya mas ARSA kem area chunga building pahni achiat thu le sipai tam takan thi thu ria tani November ni som pakhat po khan ngayan chang khubula patrolling nei sipai force somriat vel chu ARSA pol nen intongin anin ka waka sipai lama mi paruk aya taman thi thu ARSA pol in thu chuan siam bokani rengun tanhlin lei chukna bula sipai gate le ethnic model village bul traffic point chu PDF tenan ka pa sipai pathuman thi renghun tanhlin lei bula firfiak sipai te omna check gate chu November ni som panga chundar som pakhat vel khan PDF tenan ka pa military council sipai som velan ka fuwa amuna sipai pathum velan thi thu rengun region beitpol in thu chuan siama chutiang bokin ethnic model village bul traffic point a paisa dil thin traffic police ta chu an kam ngal boka traffic police pathum ka fu in pani chuan thi ngal mai arin om thu ria tani pianhlua ang operation mangin firfiak sipai te chu beichun zom zelan nia firfiak sipai ten an du dan anga silai me puale in manna thlen zel theidona wangin mi puite chu film khur taka chuak wak turin rengun region revolution pol chuan thu chuan siam bokani rengun thantapin ta song police station a police pathum PDF ten an kaplum rengun region thantapin township a police force somvel omna ta song police station chu PDF ten nimin chomadar som pakhal le chan ve vel khan an kapa police pathum ka fuin deputy police officer ang tu lena police 99 le tale luen muate an thi thu PDF lamin thu chu an siama tun thlengin police ruang ta chu hlomla nilovin police camp pa alom renga PDF ten silain ka lain amuna rin lo takin nopang pakhatarun tlan luwa wangin an tumdan chi akap thailovin anom pha chu wangin police pathum chi anthal thaini in thu chu atarlan ani rengun luna thantapin police station kap tu tenian pu poiselo kujin ku theda chu military council ten kap lumin athian te pon mana achung ten arhuang la kan tummek rengun thantapin township ta song police station nimina ka ni lai khan military council ten thantapin police station kap tu pu in tual chung mi kujin that ku an thata athian te pon man thu achung tele an leina nai ten khetten midian shila kujin that ko hi nimin khan rengun luna thani in athian te pon mana anni hi PDF ral thom keng nilovin khodanga an leng an lo le le lama hetiang din mun rap thlak tak hian tong ta ni anti hemi chungchanga hian khetten media in kujin that ko chung khat leina nai mi pakhat thu azot fia zona nimina rengun luna thantapin kap tua puwa an ka hlum tak chungchang engtin nge riat inai channa an ka hlum tak mingchu kujin ku thata nia meyang kong township tamai veng khatna chenga nia an kho chhuana chu au kan kho bul won kai khu ani an man tak me pathum tenen khan an khu an lenga an ni kha thian te vekan nia
an mingero ka hrelo nimina in kana thlen nu khan anrin hlela wangin an chuan na kar an kap tamai ni karing tuna hian a chung ten khei pin kong thler le mingladon lama chanchin an ngei ven meka boralta kuzin kutha ta hi tlangwal ni in kumsom ni pangami nia unau thum jinga upaber ni in farnu pahnia neya anu le pa pon ladam ka thian pa kuzin kutha ta hi azin ti po kalo thlelawa nizan khan athalak nen pdf te kan man tia police pakhatin a facebook a post tu ka thian pakhatin min share ka thave chawani zona arwalan man a thian te kha tu tenge pdf an ni tak takem kuzin kutha ta hi khoya nge chen iriat ang min sil ta che chana pdf an ni lo mayang kong township tamai veng khatna an kho saria muslim mi islam sa kho biani in sa kho thila zirna apo graduate toni bok driver na thoka ral thuam po voi khat ma keng ngai lo engmar he chiang lovin military council sipai te hi an chenun rong tak zetani zona thil thlen lion chuanna karluga kar kha ta nim channa kar khan zinga telve an man tak mi pathum zinga mi pakhat ta ni zona an tha ta kuzin ko tha ta chung te hi tuna engtin nge an engtenge an ti channa tuna hian anu le pa achung ta chu thil thlenna mun laman kala julai hmuna sipai duty na police station a thu an zot fi an thlen huna chau chanchina riat thayang William na hun man dan turpo chan lewang omlovin an kap hlum ringota arwang dil chau mai ani ta zona engma inkung kaina nei lo mi pakhat chu pdf nia pu in an kap hlum ringot mai ani mo channa ni e ama kha chuan nld in sanlai khan atel ve thina kong zo lai po khan atel ve thin ma se military council ten an ka hnu tang khan politics sa ain rol ngai to lo zona ithian pa hetia zona le in soifiana po pelawa an thatta mai hi engei mu dan channa military council te hi ama ayana sa in ka hongoi ngoya katenani thaini se ka thian pa tan hian keima nge in ral thom kengin phubala kadu zona ani kha islam sa khomi ni sia arwang hi an sa khodan angin an William donem channa a thai chuan a thia tanga darkar somni pali chunga William turania har sanna chuan hunan potsei thayanga ma se islam sa khodana chuan arwang hi darkar somni pali chunga William thai ani chuan a tha ang chu arwang an la thai donem ti ala riat box silawa zona achung telama tangin kuzin kuthata an tha chungchanga soyan nayam channa afapa poi soi lawan tha wangin atuar khop mai ni jana chanchina riat nu khan zan khuai na molo khowar thenga tapin athutai war zona poi soi lo mi pui hetian tha thin chungchanga in thil tona hian enge soi du inai soi bel du te nayam channa poi soi lo mi pui ten that thini ka thlop lo ka hotak zetani ral thuam nei lo mi pui te nuai chiana liau liau ania an chunga jang khuala bungbumol ro se ato bera chuan military council hi paithlakin thoi thoi ro se tin ka soidu mishing te hi ar le sawa ang mai nan thatsia tin changani Kachin State mo nge na jet fighter pani in bomathlaka banmo a sipai motor in zui bomania into apo police station pakhat hal chia tani Kachin State mongin township a November ni sompanga jing lamdan ni vel khan namchi mo vela KIA te omna te yen mo kem chu sipai in do thlo theina jet fighter pani in bomarun thlak thu tual chung mi ten khatet median shila monghin tual chung mi pakhat chuan zan thimlai dar ni vela thlo theinari kan sia chuti rualin bom thlak le puak ri kan thele boka namchi molam ni nan soya tukin jing lama kan thia dan chuan KIA kem pakhat chuan run ka pa mishing hliam le thi chungchang chu kan thelo sulai hmuna chuan KIA kem omlo po kan thelo tin a soya chutiang bokin November ni sompali zandari lemnin nga khan banmo township pahari takan konga sipai battalion somni pakhatatanga sipai motor patrolling in zui chu URF banmo urban guerrilla polin bompani tipua kinan baya sipai lamin silayan tong pong ka lewak thu URF lamin thu chu an siamani second region into township apo November ni sompanga jing lamdan ni vel khan motai police station chu PDF sipai ten mainan hala police station pathum ji ga pani chu an hal siat vek thu into revolution duty tenan soi ani tedim township a mai chenau nei hlim pakhat chu sipai ten an pong sual ron firfiak military council sipai ten Chin State tedim township a mai che pakhat nau nei hlim chu pong suala chu thil thleng chu mindat mi pui veng hum tu pol ten andem takzet thu chu an siam ani November ni som pakhat zan khan
Tedim Township aklui khua mai se pakhat chu Military Council sipai ten voi engam bazat an pong sual nuwa an ina thil hu zong an lak sak thu le a pasal chu an pong sual lain an soisa a an botir thu ria tani Mindat Township mi puive hum to pol chuan hei hi in dona nera in kung kaina nei lo mai chia te himna za omna le nunna an chanvo right bo chian na ni thu le chin nam zong mu sin na ni rualin Myanmar mi puite diriam na ni thu chu an siama chuti rualin he thil sual ti tu te le thunai tu zong te chu an thil sual ti mo an phur tu thu le he thil seng hi na sataka de mani thu Mindat mi puive hum to pol chuan an thu chu asiama an tar lang tel bokani Tedima kumsom ni pasari mi fanai limpong suaron tu te chu CDF pol sang ten an thung rul don Sinstead Tedim Township aklui khua kumsom ni pasari mi fanai lim nu pakhat pong sual tu te thung rulan ni tur thu Sinstead chunga tual chung veng hem tu pol CDF ten thu chu sang an siama November ni som pakhat zan khan Tedim Township aklui khua kumsom ni pasari mi fanai lim chu fa pathum nei to apasal min mu lai ngein sipai pathum ten zandar som pakhata voi khat theu zanlai dar som pahnia mi pahni in tum khat an pong sual non le thu atuar tu pu in RFA shil he thil sen nu hian he thu soi chuak tu te chu tha an vo thu zomi Federal Union ZFU 10 va in November ni som paruk hian an thu chu an tar langa hei hi zomi te sin mi pui zong tele tual chung mi pui te mu sinna ni angin Military Council hnuai zong te chunga an thung rul tur thu ZFU 10 an ziak telbok atuar tu ngai po in CDF tele KKG kale ka bo kanggo pol te hena a report to wangin thung rulan ni nge yang ti in CDF pol 10 November ni sompali khan thu chuan lo siam to bokani CDF le KKG tang kop 10 atuar tu te chung ko sahimnan mun himlaman son to a apong sual tu sipai pathum te mingle an private number 10 chuimek thu an soibok Mindat Township Public Administration Pol po in pong sual tu tele mo phur tu te chunga mo phurnan lak tur thu November ni sompali ve khan thu chuan lo siam to a ton jang CDF Pol te po in tuna thil theng human right paljun na mai ba ka sin mi puite mu sinna ni angin an ngai dam don lo thu vein November ni somparuk hian thu chuan siam bokani Military Council thupong tu General Zomin thun ero chuan hemi chungchang hi chuime kani thu nimin November ni sompanga khan RFA zona changa November ni saria Sinstead Marlam Kwek Khain Township Phakhet khuwa huan ngak tu kumsomruk pani mi kachin mai chapakhat sipai pakhatin pong sual chungchanga Military Council ten pomin Military Council dan anga malaka rem ani tur thu chuan siamani sipai thunai na noi chimit turin CDM sipai hruai tu ten PSDF Polandin min ang hle kai hruai fir fiak sipai tele an thunai na noi bo thainan mi puila matang CDM sipai hruai tu ten People Soldier Defense PSDF andin thu officially an puang zara PSDF Pol chu mi pui zinga tang lo piang chuak mi pui sipai te manga din pol fir fiak Military Council Pol kalphung huat wanga he thunai na dodal na konga intad lut revolution azo hnuwa ero engham thanna ma lak tum lo pol ani thu PSDF Pol in thu chu asiamin mi puite sia tir ngal boka PSDF Pol a chuan Major Angkang Khan mu Somli Pariat Combating and Tactical Commander Captain Zolaing Joint Combating and Military Tactic Advisor Captain Ted Miata Military Tactic Advisor and Relationship Officer Captain Ngi Tuta Tactic Advisor le Sipai Officer Zani Awa Tactic and Explosive Advisor tele mi pui sipai dangten ombokani Miss Interglobal thanna a Myanmar Miss Theswe yi chuan salo nam thuama inbelin atel tuna Miss Interglobal thanna nei meka Myanmar ram IO atel Theswe yi chuan salo nam thuam mangin in elna atel thu riatani virtual competition anga in elna nei he Miss thanna a hian national costume atan salo nam mi pa in thuam na ha in atela chu tuipui hlimpui tu te thinlung ti in aminga phua bokani salong nam hi Myanmar rama nam sang zale somthum panga zinga Burma chipeng pakwa zinga pakhat ni in Burmaram chimlam miai thliar kar hmuna kum engam chen an oma tuipuya sangaman na thokin ai anjong de ubera chuti rualin tuichung lu le tui thiam lama po khovela hriat hlon nia ma se tun hnaya par khoile zor chuana lama salong nam ho opna hmun ati chepin ei zona danga an pakai chhozela tunma tangin tuipui hlimpui tu nam chu chimral le chu mai an ni lo nan le mi pui sia tirnan
he in ti siak na hian the sui chuan aron pholang ta ani he miss than na hi october ni somni atanga tan ani to a virtual final in ti siak na chu december ni lia final nei ani tur thu ria tani pale township a sipai sum don na maitel tower hal sia tani chiaten net gorilla pol sipai section khata bumai tia kai suai pol le pra people revolution army tangrol polin sagai region pale township chunga min yuwa khobula sipai ta maitel tower le maitel khol chu november ni sompanga chonhdar khatvel khan sipai te bom kam thian fain maitel tower an hal chiat thu chuan siamani kumsom pakhat tang tura chungthurel nu ni thuma deni fenster chu ani military council ten kumsom pakhat tang tura chungthu an rel sak us journalist deni fenster chu tang tura thutluk nan siam nu ni thum nuwa chua zalen ani thu us ambassador hlui bill richardson an thu chua siam us ambassador hlui bill richardson chuan myanmar military council in us journalist chu chua zalenin an kuta sipaiten an han le to thu le ani chu qatar atanga US lama hotir ani thu po asoya US ambassador hlui chuan tun hnai khan nepiro lam to in military council sipai ho tu min ang hle net an in muwa chuta chuan journalist deni fanstara chua turin alo soi pui ti ria tani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye